politiki fundamental rights ki class makasa ko fundamental rights. Fundamental rights ta ko mama na nito article number 17 item na ko. Masina mo fundamental rights ki ko maro iba freedom rights ang hor ani ko. Freedom rights da protection of right to freedom and protection of certain rights of freedom of speech ko. Nideki my rights ko pidi freedom mo taruk ni ko hamara tare chorme amade de lokthok si ko lokthok Aduga, say freedom of speech and expression, assembly to peacefully without arms, form association in union or unions, freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of India, to practice any profession or to carry out occupation, trade, and business. Aduga, manakang say kaya kana, sige article number 19, clause 1 gi exception say, season 19 clause 1 gi exception name season. Sina 19 2 gi exception ni, 19 2 gi exception sina, clause 3 dayawi, 19 3 gi exception. Sorry, 19 1 A की exception is na 19 1 B की exception ni 19 1 C की exception ni 19 1 D amusong E की exception ni ko aduga sina 19 Z की exception F yaw de ko F say right to property right to property की ito ni law for crash ito ko adu minus lay ako yung nasin na say 19 A ka B ka na nasi ko habiti freedom of to freedom of speech and expression na assembly peacefully without arms ba aduga magi exception ani siga na ko I clause number 2 3 ko na nasi bada article number 19.1 ko 19.1 kasi kito 19.1 A dong taga hajar ke 19.1 A na higher second na kada freedom of speech and expression si sa kada yang hangi ko 2014 gi mains version this pa hangre yin si ko 19.1 A is 19.1 A na higher second na kada all citizen ko all citizens have the right to freedom of speech and expression hai ko season high second na kada ko 19 bada how this 19 1 A is ano ko 19 1 A dahil sa kano freedom of speech and expression ko freedom of speech and expression habidi koigi 19 1 A sina ko da pidi se ko se wa se akoigi idea na traga any expression se kana ko ma thing ba mo ta yaw dana hai ba ngam ba de ko 19 1 da hai se adu ga se 19 1 statement ira ko statement direct statement da se kano ko adu tara ga di lista hanging is ai boy nam ka no tor ko all citizen ha bang hai da adu tara ga di any freedom se kana da citizen sa katang pi ne only citizen ko only citizen da katang pi ba freedom nga ne only citizen ko adu na mi atopa da pi di ko mo se hadi magi statement se matu gina adu da freedom of speech and expression se ma se absolute oi de not absolute habidi khudima loina cover up tawba nate ba ma se ko loina ma yaw ba nate ba freedom not absolute meaning di kay nara kanda exception lay ko exception lay 19 2 da 19 2 sina kari daw kari hara kanda in the security of the state friendly relations with foreign states public order decency or moral
morality or sida statement yarba word khudimang se pakhada hanga ngatani ko or in relation to contempt ko in relation to contempt in relation to contempt of God ko defamation or in incitement to an offense ko masih haining se kaino kan da tang harake ko sovereignty and integrity na sida tama harise sovereignty and integrity na sida harise ta se bagiti 16th suba constitutional amendment act ko adu da hapsalak pani ko 1963 da siga harba pot se 1903 1904 195 ko asi silo na makapa ka deni ko no na makapa deni kai marang haba ino reason se kai gino haragati ai sovereignty gi da akoi gi ihou da ko haidi koi gi matam da ko 1963 da kai thoke harakan da koi gi DMK ko Tamil Nadu da DMK party gi agitation aso wan thoe DMK gi agitation da na kari demand tau gara kan mo demand tau se akoi independent over Dravida Nadu haiba ko country na sem jagi sine independent over pa ma adu adu na maina adu du yaning ya adu ge protest na da na bagi na adu du yaning da na bagi na koi na sovereignty and integrity of India sa hatsan mene sisina constitution da kari tor gara kan India gi sovereignty dicity kai da na bagi kona na bagi na ta ne ko adiki foreign state ka public order decency morality sidi isana dong yan tajare ko hai foreign state ka foreign mari leina foreign affairs ta mari leina si kai da khona ba ko public order ko irang thok na khona ba decency mi ngon kai bi roi da ni ko morality ni ngak na chapa ko aduga defamation ya de mi bu khul ga ngang ba da mi sok na ba taw ba ya de ko hate speech ya de ko adagi mingonda ai madudo nga kanda crime thon ba yade adu nang wa nga baduna mana kana crime ma thok taragadi offense ama thok taragadi madudo bu ai madugi sigin freedom se lana season aba oidoi ne ko adu na ne mana not absolute na hari se hari absolute so oidi abadi loina ma sigin makha freedom of speech and expression ni makha da chan na ti ko aduga ai akoi gi kana sa judicially kai haige du yingse judicial interpretation judicial interpretation se na kaya ga kanda judicial interpretation se maru se ko kada yang hangi masi ko judicial interpretation da freedom of speech and expression da kari kaya ga kana five first freedom of press freedom of press se adum ta ti tare adu karamba makha da yaw ga haragadi siki article 19 clause 1 sub clause e da yaw ni ko ai freedom of speech and expression da masi da kari kari yaw ga kanda right against pre censorship of a newspaper haidi newspaper since home jing aida newspaper disi home pe aroi taina kana to haidi pre censor haidi home jing aida thing bado adu ya de ko freedom of circulation of newspaper gi circulation to ba newspaper ba nes laisa haisa bani atop kana sing su loina ma social media atop mem sing su loina ma chandoi ni ko sa freedom of press adagi right against sisi ni ko uzo sigi kana problem le dise ai gi phone conversation se tapping to bai tare telephonic conversation ko lo na tapping to sisi ya de khangna phone wari sana base sisi record option se ya de ko record lo na oigra phone oigra freedom of press ko adu na ko sigi freedom of press ma leire but tu da kari atop chanya ta right to information sidi kano da khata gi wari ka zon sina sigi right to information sigi mata da yam chawa kano leiri ko haidi makha da RTI gi ek information ek IT ek maya ma leiri ko IT rules kind leiri adu ma'am sigi tongana adu di governance da adagi social kano da di newspaper da su yam yari ni ko adu do amakak list right to information sigi mata sida amakak 1975 ta ta gi ba Raj Narayan gi case amakak yengse ko Raj Narayan yes amakak yengse ko 1975 gi case sige case gi matong ina kanda ko right to information se kai no haragati ability to express oneself freely ability to express oneself freely requires access of knowledge yung ko sisi ni
ai wangang ni wangang lo yae ai di freedom of expression le hai ta ga so ai do information do han lo lu de kai de wangang de ai lai pa ba dia de hai de lai pa ba dia de nang lai pa ba de ko to pa information location ba am ya de internet yang ya de do to ya de lo yi ting de parliament news spoken to parliament news lo ba ya de adu parliament news ni ko ya de ga na do ri ge ba de adi ma ge pa to information lo ba do su ya ba do ni sin hai right to information hai ni se kai na kan da ras narayan di press na hai ni se information je aina freedom adi free express to ga hai ta ga di hana lo ga da ni lo ba do free oi na lo ga da ni adu lo ngam da ta ga di koi kai kan na ri ge sin ni ko hai su ko adagi akoi gi manipur da yamna kana thingi ba kari right to internet access sisu sidai se yaw de ko right to internet access right to internet access isu kai do ga har kan da sigi freedom of speech and expression sida sing do ni sigi matang da case yam phasabam lai Anuradha Basin sigi case yam phasaba case ni ko Anuradha Basin ni case na kari hai ga har kan da koi gi right to internet access se ana definition ma piram ko ko adi kamai to ga internet se something thing se ya di compulsory oina koi internet se thing ga ga di magi time limit ama pi ga dam time limit ma ko mana hai se ko any restriction to internet access must comply the doctrine of proportionality ko restriction se doctrine of proportionality is in the name I mean the doctrine of proportionality na hai se no thoi ba thok to kada ma hai communal right ram soi manipur da thoi to communal right to thoi ba thok to ga thingi ba time do ga chana ga da ne ko thok da na khade ka dang yam important oi da bang thoi thingi do na mayam step ma thingi thoi do na ma phang khara da thoi thing ba na step ma thingi or mayam lai ko jamoi kashmir da so the bihar da so exam to ma tam da internet thingi mayam sik ko shi ko mayam sik se proportionality in ga da ne ha bi to thoi ba thok to ga thingi ba do ga chana ga da ne and also like parodic oi ga da ne no like koi gi kanda no indefinite suspension se indefinite suspension lai ba ne ko adon thinga lai do adu to ri do no indefinite suspension ko aduga kado ga har kanda periodic review se lai da ne periodic review ai di koi gi for 7 days 7 days for every 7 days ko for every 7 days ko sigi karamba eke makha da sise lai ga har ga di koi rule lam khak lai telecom sorry telecom not temporary suspension of telecom service rules sise handa me sa hang bai ko adu ni aina sise this space sise na mara mara kanda indefinite suspension chi yade ko aduga publication ta busi mara me yada cover daga subo ko da internet sa account da yade transparent ho da transparent publication ho da ko abadi phone ma tam da transparent oina internet thing ani kai sa nan phone ku da pa law thing ba yade ko adu ni ko gi mani ko da yam thol ni na sise yam na di familiar or mani hai di internet sa thing ga di mai no bitari ni tari ni ko di notification adum sang thoi adum si maram jana ni ko Anuradha Basin case ni maram ora ga ni ko 3 da le 4 subada kari atopa kari right chali hadi right to remain silent right to silence ko ai se wangang ho ge ha ya zamana sidai de say right not to listen to lai hadi mina ngang ta ro ge ha ya right not to listen ko adagi sidai de yari se freedom to remain silent ko freedom to remain silent ko ai taning le ta ro ge ha ya government kano se adagi freedom adi ai wangang ho ge ha ya so right to remain silent so isa main oi ba pa ram kha yawi karam pa na ra kan ma gi link se right to remain and that is yawi ni si right to remain silent during interrogation ko si se koi gi kai hai ni article number 23 da yawi ni ko article number 23 da yawi right to remain silent during interrogation si su mari lai ni ko article number 23 da so koi gi da har kan da self incrimination abadi ai isa gi evidence pi ba ya de ka hai do adu gi matang da su yawi ni ko right to remain silent during interrogation si se ai na ti da ge da khabar da ngara koi ji tamil nadu da ka no study custodial debt ko hai di na ba ma phara ga phu da si do adu da sigi pot thola ki ne right to remain silent during interrogations ko adu
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯗ CCTV ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯈꯤꯜꯂꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯗꯣ CCTV ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯦ almost 30% ꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯈꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ right to silence ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ question ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ 5 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ right to know ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ right to know ꯒ right to information ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ right to know ꯀꯔꯤꯅꯣ know ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ right to know antecedent sise yam maru oi ko sise right to know the antecedents of candidate ADR haina akhoi independent body ama leibani ko NGO gumba ma aduduna kai da kanda akhoi candidate sing lok sabha election da taw candidate sing sigi magi criminal record gumba adugumba da thigat pa report piba group amani ko aduda akhoi election taw da candidate sing se magi antecedent hai tare ko magi maran machum adagi magi kai de hore kari lai tamai adagi magi magi pesa kya pai kholi ko lai haibra haitabra aduduni handa prime minister Narendra Modi ki magi mana MSc tamakpa adagi MA tamakpa MA entire political science kind of adu tamakpa kari maram ka haida tamai no kori no kan ticket pai matang dasu sigi right to know the antecedent of the candidate se thola ki bani ko so adu su CC article number 19 clause 1 sub clause A is the yaw ni ko adu concern or 6 ko adagi commercial or CC head speech ki matang se exclusion ko aduga sida right to freedom of speech lay haraga su head speech ta ya de like ko gi mi khana ho gum ko natraga adi mi ani se khana na bagi da makta wa nga ma gum ko mi se kana violence create to ko adugi da makta pha ba yam yawi ni ko adi head speech na ngena wa nga ma se mai ko phone wa nga ma se kare gum ba madu na protest ko mi hat ko na mataw tar gadi adu ya de ko adagi advertising hadi sera duran advertise to ko advertising with ko adi kaya ni diabetes ko ali hai gumba idak ko or koigi cancer pali hai gumba adu gumba hadi moi gumba dadi oi thok kuji pawbi oni scientifically oi thok tri dana ko adu gumba da la ne advertise ko gumba se su commercial head is the thing ya ashi gumba dia de kai gumba na freedom of expression lai hire su ko duga sigi right ma'am se loina lai ko hadi koigi kanoda commercial head space exclusion kai kara ase si ma'am sidagi ama hekta hanga pe ai ko sidagi horaga sidagi article do sigi si article sigi ma khada chali tak wan haraga mathang ida ge do ne si question ko I gadu gedi si sina point ama khatani ko point ama khatani adu ma khata bi karamba law 8 lai ko li ko adu kari pa be ko te ka adu mathang la kan article number next song is article number 19(1)(b) freedom of assembly hadi koigi mifam phambogumba ko sise asisigi magi direct statement do samani nga sagi do ko habedi all citizen shall have the right ko to assemble peacefully hamni ko peacefully not sorry peacefully ko peace ohen na tabani peaceful ohen na tabani without arms kulai pura sa paya ko peacefully haraga no mai AK47 yelaga yala sa padiya de ko reasonable restriction like that name adagi reasonable restriction se kaino hara kanda reasonable restriction ko reasonable restriction da kadawara kana article number 19(3) da yawi ko 19(3) da yawi se loina makti ira kong 19(3) ki do sidagi pa tho so yawi ko loina makti ai par kong ge loina makti ira kong yam sang ani nothing in the subclause se ko ai par nothing in the subclause of any existing law and tai atopada so andaba for operation of the any existing law adi assembly family na law kai ba thabak tawdaba haibani ko and also masagi sovereignty and integrity of India masagi tu da so yawi ko se se kariba masagi 16 suba constitution amendment hapsala padani ko sise and public order da kai ba reasonable restrictions da kai ba natraga sigi subclause na atopna haiba ma'am sise sisna kai ba amda taw yade habni ko masagi du chama ko masagi hadi kano da igi ba aina kano da article number 19(2) da igi ba adu chama ko 19(2) da igi ba chama ko sovereignty and integrity adu ma'am se ko ade condition hai tare condition condition egi assembly tawbagi condition hai tare ko conditions condition for assembly akhoi mi pham ge hai tara gadi kari tawba tai ha ma da koi se peaceful oi bata aduga khulai pai da bata ko adagi disorderly habdi akhoi gi kai hai ni riot ki type ta ko exclusion kai kai exclusion tawdu se akhoi gi kai hai ni exclusion of ma thong marong khang da ba disorder oi ba
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯗꯦꯛ ꯈꯣꯠꯇꯦꯛꯄ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯁꯇꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯄꯤꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯙꯔꯅꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯃꯦꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯣꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯣꯔꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯀꯥꯅꯨꯟꯗ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯐ꯭रीडम ऑफ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯆꯥꯔꯥ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯅꯤꯐꯨ ꯃꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ CRPCꯒꯤ ꯙꯥꯔꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯅꯤꯐꯨ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ CRPCꯒꯤ 144 ꯁꯦꯛꯁꯟ 144 ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ BNS ꯂꯥꯛꯑꯦ BNSꯇꯗꯤ 163 ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯀꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯆꯥꯔꯥ ꯗꯥꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ IPCꯗꯁꯨ ꯂꯩ IPCꯒꯤ 141 IPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 141ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤ 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯣ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜꯂꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ IPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯒ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ರೆ ꯆꯂꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯕꯦꯟꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯟ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯐ꯭रीडꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯆꯠꯂꯤꯗꯣꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯃꯟ ꯂꯥꯜ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯤꯃꯟ ꯂꯥꯜ ꯀꯦꯁ 1972 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯦꯛ ꯆꯂꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭रीडम ऑफ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯈꯪꯖꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ